ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Even this gate is not supposed to be closed like this. The road belongs to us. Ka jing persyang jong kisipai sun Indian Air Force ban kentor puat syabar na uput sam jong ka ketem la jong kala pen bitar lab ye kipai ba nong shong snong jong ka dong kli snong rengi shlong ka brang hap apo ka nong krem constituency ki nong lum kubor jong ka bati CTV hakakat atrek unai lur arajar pulai kila sakhi ba kisipai sun kila kentor puat syaka surak PWD dakawati thlia thamai ban pen yang paya markhap ber ka khardap ka barem ban rong syaka jaka jngok kai perthai halum shlong la lap shu shu ba kisipai sun kila dap pen yang ru arli paya batti ru ya ka thliu muri ka bahe dakapu shilum na kalyang jong amali ka nongkrem constituency ba arden mila basayomoi hakni ka step ringkat lang bat kipai ba nong shong karni shlo kila lektor chkini ka chaka ban dawai kisipai sun ba ki de ban pen sange no mardor ya kini ka jing kentur pun da ka jing ekran nguthu but wing commander jong ka Indian Air Force ka Eastern Air Command lapen sange no mardor yang ni jing trai but hakabai de ba kani ka deputy commissioner jong ka East Castles District ka Kongrosta Mary Kurba kalarai ban sakhot ekran halor kani hapreng katnat PWD katnat sipai sun but kador barsenong rengi shelo Hatai ka po, lay sinong. Matarong niya kandau hiya kana kacho kachingya nakaliang tungi kumpusinong. Ni singaw don bak, namangiyo yung ubasngaw, batu hukloy, batu badon ang chantangi kumpipan ba. Di nakaliang tunga kumu rangbang sinong, ngadon kaching singaw kuman, bat nga sinong hay masin, hakaba niya kandau hiya kana kachingya nama ba, UMA yung pipi la chiet, bat bingi mga yingi la chiet, uba dapat ka pangi hak kasyan. Tingis nga manong ba kacingla ka chong utay war fruit kapan sir yang ikun sinong sinong. Bar kicingtay ki ba lai pucak ikun wet yang ikun sinong sinong. Bar ki yung kle sinong ki ba don hatay po cham kle sinong. Kilapun nga manta ki ni ba manta ki met kilapun nga yung kan sapoy ka po ni ba siyang sanda. Kan sapoy ni ban siabe bahkan sapoy yang ni kapor kumong wangno kana kayeng tungkri nama baliwet kata kada giting tiyo baka tinglet mesim kinong song ki para mana ka sinong kacini te ka jingon ka jonga ka de ka step ngaling ang poy berkhat ba pendang ya ron chini ngana muk kai dan station kli sinong te hadir bala petip yang ada orang basnong ba ulu Air Force ulati ya ka surok jonga peldi te nagaleng ka jonga ngala kren ya engineer bari pek yang ni ka surok phone di DC pada kalian ka jong kiro ha jing shakila le era ka jong ka kam te ndeng ndeng jing tep ba kata ka kam kanang ya de namar ka kala wala pembek ma mata ka singan wan te ini le ang te meni kren bat ban sange gine ka kam tinggal yo jing tep ro pada kalian ka DC engineer kilawan hi dale di bani ka do ban patha ba kim de ban le ka kam bat la shai ka si la dang bakla kila khot ka meeting bat ke sokot lang ru yo orang basnong jogor ni shlong kata ka de ka bang ngate te kay ka bang itna te ya ki pa ga nong snong jong ka ri slong bat jong ka ni ka thani bar koi ka long ka jingranti mo ka jingranti kani ka long ka badon kam banyaranti ya ki kam ki bang ide banyaranti lareng yaranti i kum ne ka nam don no ka jing bat nga kwa ro nong ba pe ban smo maroi pitip yang mo kompang along abang ngalong emeli jopi kampadan gajinge kamangan ie pi kabani kedok mau siang te namar kata kadau kumu emeli jopi ngandon rekapi bagi nilet menta bak ngamdon kamban batai letip hie ka jinglong ka janga kumu emeli jopi kumu bagi laya mi snong por bagi ya pensenge ya gani ka kam kajisna surok ko Air Force ko jibo te ngila dep ban job yo kam te ngamget ba ngamar rutin ngamar banong ngamar rutin ba yin job ru wa ini di persyang ban pengibor yang jong Air Force
Siapa? Excuse me, who's looking after this? Come on. No, please, don't explain. You know, you have been asked by the police to stop, you didn't stop. Even the DC, the deputy commissioner has asked you, you didn't stop, so we are here to stop this one. You cannot continue after this one. Even this gate is not supposed to be closed like this. The road belongs to us.